Yo. Hano kwazamuka harakomeye. Umva hari hanyishe umwuka warushizemo neza. Shaka gukina filime zo mu cyaro. Ariko yabushe biragoye. Siko nzamutsana neza nkumva neza igitambaro kikavamo neza kikagwa. Iwe bari babonye imisatsi. Bari bayibonye neza. Singira ko nanjye mikafataho nyine. Kugaragaza nyine banga si bwo bari ibintu byiza. Uyu mutsi byajyaga n'ibintu nkubona neza. Ugurutije. Ngahita mfata nyine. Ariko nakoshana nawe gukina ibintu byo mu cyaro. Gukina ibintu byo mu cyaro. Ubu bishoboye. Ariko nabishoboye ariko nuko urwo ijipo ariko ijipo nambaye ijipo ibikora kwebo. Iyi ni Bitwaye Iki TV. TV. Bakora subscribe. Ndetse ujye no kuri Smart Guys TV nayo ukore subscribe ndetse share ku muntu uri kureba kado ka video ni njyewe Pick G. Ndagira ngo urabona muzehe suza abafana. Basuza Muraho neza. Bamwita muzehe Kakaboy. Boye. So muri iyi filime barakina ari papa uyu nguyu. Abo bose ni abanyamugi, So tukibutsa gukora subscribe, like kuri video ndetse ukore share. Uri kumwe na Pick G, Yvette, Kakaboy. Urumva? N'abantu banyu rero ubu twebwe tumeze neza cyane. Hey friends. Yo, what's up guys? Iyo mu cyaro. Dusanzwe ni mukinyi yihishe munsi y'umutaka hagira ngo acuruza miti. Yego ko mana yahageze. Acuruza miti yo. Yahageze. Yvette, banamwita Patience Ishimwe. Mvuye gukina umva ndi umunyacyaro sinabikoze se. Nagenze neza. Umva bigenze neza ariko gukina mu cyaro. Ni nabyizo nuba kwikuntu bandebaga. Nzamuka manuka reba sije paka na nambaga. Ni hatari. So mureke twitegure rero tujye ku yindi seti ya kabiri. Bitwaye iki na Smart Guys, wowe kora subscribe kuri amacano abiri, ubuteye inkunga ibi byuki cyangwa se ebyuki mu kigande niko babyita. Muzehe Kakaboy azi Igiswahili, azi Ikirundi, azi indimi zose. Muzehe iringaro rizi se naryo kurivuga Cyane n'Igiswahili byo. Buri nyose bivuga ngo bababwira nk'akakimwe mwiringara. Sango nini? Sangu nini ubwo bisobanura iki bishaka muzehe? Ngo amakuru iki? Uvuga gusubiza ngo ikiwe? Ngo sango malamu. Sango malamu. Icyo ni ikizayirwa. N'ingara. Igikongomani ubwo muri make. N'ingara. Ubwo Ikirundi se cyorakizi? Ikirundi ntabwo nyizi. Ntabwo kizi neza. Ariko Igiswahili cyorakizi. Ndakizi. Bose ugiye gusanga umuntu icyo kurya mu Giswahili. Nipe chakula. Nipe chakula. Ubwo bakagusubiza ngo iki kiramutse kidahari. Hamuna sinayo. Sinayo. Ubwo se umuntu akizi icyo Giswahili yazagifata koko? Yagifata neza neza. Bana muze ubu rero ukuntu ubona turi gushutinga ino film. Uyu mukobwa yego niyo no film agomba kuzapfa. Urumva? Yego akazaba umuzimu. Yamana azaba umuzimu muri quartier y'umwana guruka. None ubwo muze ubu none abaseri biwe yego bose batabumiga bango ngo mbega umuzimu wateye muri quartier yako n'undi muze yabagaragara nk'umuzimu noko. Ntabwo ari umuzimu. Ariko biragaragaje barasa nuko uri kwimana. Ntabwo ari umuzimu rwose. Adasa n'umuzimu. Yego. Deba bana nyiterera ubwoba nuko uri kwimana. Muze abanyiterera ubwoba. So, kora subscribe.